Honey. Hey. Hey. Honey. Hey. Zbudzi się. Hej. Hej. Honey. Grava nekaj delati. Ni bilo kaj. Kaj? Na slike mora dati na ključko v računalniku. Kaj? Zakaj ne? Potrebno, spojdi se, grava. Kaj se kar zabudil? Daj, povej to. Vstani se, kaj si pa tu piro spil? Zato. Zakaj? Fucking King Kasko. Je pa... Veš kaj? Poglej fucking. Piro King Kasko. Fucking ne Kinga, on je kušer, on je priden. To je njegov life. Jaz sem mu repo lompe. Kaj? Gor sem mu naslonil. Nisi mu repo lomo, valjda. Hit. Ti nehaj. Kao ima tle repko? Je si to? Pa tle? Kaj? Ti nehaj pritiskati. To so cije barve. Ne tu, kot da je tle. A si mu ga polomil? Majska teklica, kaj boš poklical nazaj? Spir. Ja. Ne. Recimo. Pa samo pokliči ga vprašaj kaj je. Veš, tam glasom skužil. Ne bom. Recimo. Ne bom. Sem še sam. Ne. Jaz bi svoje tvoje. Kaj? Zakaj me snimaš spet? Da bom pokazala na YouTubeu, kakšni so džanksi, življenje s džankijem. Kdo je džanki? Posnetek 3. No daj, to je eksperiment džanki. Ni za noben eksperiment. Kaj bo spet skulirano, baš mi gledati. A noče biti skulirano? Ja, samo ne spati. Zakaj si ti spet že zdaj to vse povrin pribil, pa je bilo, če bi to lahko spal? Zdaj boš cel dan tak. Ko je ena vegetacija. Ja, cel dan boš zdaj tak. Tu si zdaj tak že 3 ure, kar ležiš tukaj. To pa res grdo izgleda.
конечно. Такинка, не трилер, этот Нет, немножко прямо. конечно. Якости. Co to piewak drży z tyłu?